kasa omanya fair to other artists no asa oma other artists no looki say asa omodo munyo bia asa omodo munye nipa bia because of say oman tueska amfa meto awards no Shatta Wale etueska de beto ya Shatta Wale you be onu osuro Shatta suro nti suro no mo de ko gina ne ade na Shatta Wale gina mu ba no afei na omo de nade can say padlock hange Shatta Wale esisi se obi e wogina dan ho otare dan ho e paint dan abusua enra UK Awards night ya e course we ma hu se nipa bebre e kamboi Shatta Wale asasa award amano Shatta Wale medika ba abonte be ka chem say award we se nyina Shatta Wale enye na dwuma den ene ma na giye awards we nyina Shatta Wale medika ka chem say wato atuaka because me Asɛm na nkasa no fan base na nkasa no omom di Shatta Wale achi pa no me sabi me gina mbi me kara da kire mo because information is free eho edebreme AdwenepaheneTv about Shatta Wale no authentic information because Shatta Wale carry an ide egu Shatta Wale paade bia obetimi ide ede apagya ne din no onpeso be ma young artist no ekwan bibia ye mo no din Shatta Wale what asenti Shatta Wale edi kan UK ho a week before said de be ya obetuatua sika ni nyina de aka ni nyina ide awie ansana day na ide aduru hwekwa ya mfa so receive Shatta Wale hwekwa mfa so eweka mo Shatta Wale ene na be kire so Shatta Wale edi kan atototo awards na ede ma ni nyina na kwan ya Shatta Wale fa so be pie mu ewo ho eno akrampo de me se ebeje wonsem ni nyina show clear say Shatta Wale no angasa na dwuma din because wo check ya awards ede ma Shatta Wale ni undeserve it. Sa 5 awards ede ma Shatta Wale ni nyina Shatta Wale doesn't deserve any of them. Award that is like a Shatta Wale dead career award. Dead career award announce a stubborn man award that is like a Shatta Wale. But you can't nyum to num pa dia. Mama Shatta Wale most popular song of the year ne e can say artist of the year no. Na Black Sherif more ho yede. Can promise more yede. Sa akode more ho yede. Akuku dan fogu ho yede. What you say? Enti sa mo organization no e wo UK no. Mota sa no we say e be ka mu invite musicians from mo. Ebega kan mu invite musicians bia na omo nsi UK ho because na UK ho efe na omo ba o omo ba no nipa pa na se bi omo ba omunya award se Shatta Wale na hwan no mu receive no nicely to dem go welcome Shatta Wale no nti wey na AdwenepaheneTv be ka kire mo se me nsem efri Asɛm aka kire eba no egu me nsem se Shatta Wale no epese wo de sa awards we say no ye de etimi pagya ne career me ka mo se mo de mo TV da ya hwe kwan a mo fa asko shia Shatta Wale sabio Orlando wo airport wonom na o welcome no wo de hwe saa nyoma no funa fa kwa adwendwinum ende nipa ebride edi kan hwe saa kan se videos ndada but enra video no kwan Shatta Wale ka o mo de Shatta Wale baaye kwan Shatta Wale fa so ko wura nipa nim be Shatta Wale efiri soro baaye no artist bai eno mo welcome no saa enra e wo program na se saa no ma we eso clear se Shatta Wale edi kan tuatua awards no hu ska nyina ede go dada to no nim award ede be ma no simple as ABC. Eti ebo video na omo welcome Shatta Wale eno ane ne perform ewo ho no je say was poor. Everything na eno Shatta Wale na won hu bia was poor because I didn't time kasa when they want to see high for Shatta Wale na e say kan performance etimi authentic strong to say Black Sherif. Nti we say ni nyina na AdwenepaheneTv be kan mo se mun TV da ase ba ko say video na ba no make am tap send edamam tap edwuma di ko maso ya snap person send this guy freedom no ediko Ghana tap app and I make for them out o first time you app na be here a promo code AdwenepaheneTv no abogu benya discount kama what you say pepe na make for Announce Enterprise e ban all type of POP so Announce be dey be your POP kama e dey ama what I say yensi dan Announce na paint so Announce na na ewie Announce no na make for Destiny Roofing and Steel Trusses be dey e be board down so kama e dey ama what I say o come so din AdwenepaheneTv na se BeckyTv abusua ekwa video no emra na ehwe video no wi a wanga sabete eno bi ase about UK Awards night na ekọ so enran Shatta Wale wa bomb award edin AdwenepaheneTv what is eno UK Awards night na ekọ so no award bi Cobra ampa I say no mo welcome Shatta Wale the Cobra man eba Awards night na ase na medikan ba bonte be ka kire mo say Shatta Wale awards no nyina no wodi kan ato atua ho kadada because everything shows clear hwe the way mo si welcome Shatta Wale nti organizers na omo anya ade no kwede e ba akopɛ because adent AdwenepaheneTv make asa omo anya fair to other artists no asa omo other artists no looki say asa
say omo do mo nyo bia awo say omo do mo nyi nipa bia because of say omo antua ska amfa meto awards no a Shatta Wale etua ska de beto ya Shatta Wale nim say ne career na ye de awu nti Shatta Wale paade a obetimi aya sabi obi abeka say o Shatta ginam but nyesa na tie when girlfriend ne di nanim no ba na omo han no ede ne eka na ho no so mfa oba na emra meka no sabi omo fa an hype no aha oh oba na cry bodyguard because oba na guide Shatta Wale kura no mom did na chi on the way why ye Shatta Wale was Shatta besne yanko count di machi hweme to na besne yanko wunim na hwe ba bia be hu den be yo matena ase Shatta Wale so betena me nchen aha Shatta betwetwe nkomo akra hwe de we a Shatta Wale omudi kan de ne betena nipa mu kura na was unprofessional because obi adi kan na twa picture dada ansa na Shatta Wale ekoforo soro apie free ewiem ba hwe afi no be perform yo nipa na di kan hu dada omo nipa dodo na hu Shatta Wale awie na hwe ade no free mu ban se O2 Arena na Shatta Wale ekoko gina ade no manka eye protected full protected ba we de we Shatta Wale ayirim Shatta Wale you obi a no wo soro Shatta soro nti soro no mo de ko gina na ade na Shatta Wale gina mu ba no afei na mo de na de kan se padlock a hange Shatta Wale esisi se obi a wo gina dan ho otare dan ho paint dan ana obi o gina dan ho bobo dan so hwe de we mo se ayire Shatta Wale pa Shatta Wale wa brante we se mo firi soro ho ba the way we say hyper Shatta Wale gina Shatta Wale kura performance of performing was very poor Shatta Wale anya de enra wa anya de kete kura because I say the omo pampa Shatta Wale too much into Shatta Wale ade say Shatta Wale timi eto nwom kura huri ema amanfo ni gine kura na Shatta Wale antimi anya say because I say na as a tension bi atono so I say tension atono so because of performing wa bruchira che obegina bruche stage so ayede ache na hwe de we a omusi ye anuoma na ase ni nyina ko gina Shatta Wale so because oma other artists ni feel say ase omo do mo nyo bia because adentina nipa ba akope enko na mo hype na de ni free soro heaven and on free soro mla embassy form ansa na oba perform ya beto nyom na other artists in the man omo sa we show clearly say awards na Shatta Wale omo show no come organize Shatta Wale sika ye de eka ho awards no nyina no Shatta Wale etua ska edito ho ansa na saa no ma we nyina ekoso enu ntia Shatta Wale di kan wo UK a week before say show no be start no what I say I know Shatta Wale di kan a week before say show no e be start because Shatta Wale ade we come de gina mu no Shatta Wale no nyina bi mu dawo na Shatta Wale ese komudi kan ne kokko gina mu inside wo edne ye rehearsals more what I say Shatta Wale abelande for mu hwe afa ne yi na de credo padlock free Shatta Wale nchen wa bra Shatta Wale ba de we wasi agira de ni mu ache se ehu a wo Shatta Wale mu no oso beti ato what I say okurasi ni akokurum che sa de obi na nusu kra Shatta Wale performance run was very poor and then okra de ba akopɛ we undeserved award bia say on God no Shatta Wale boy na mu gina so de man award krampo di anka fine but awards na count 4 awards na count ni nyina no Shatta Wale okose free fa Shatta Wale Shatta Wale na anga sanim say adno ato atua aka on za adwen pan ne be kan asɛm a ya na nipa bi enim say bi adwen pan ne eta Shatta Wale na asɛ bi on penasɛm but the truth must be told and nokra na ɛsɛ ye de yeka me ba bi asɛm a mekan bi ye nokra once and obi ote akire bi a badwena hu sɛ nsɛm a adwen pan de ba abɔnten no ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ nokra because me ma di kan be kasa Shatta Wale ato award no ma di kan kasa Shatta Wale awards de man nyina wato ne dem no de kwakwa akosi or per awards bi da decorating them because oji award a check apart from ne Stone Boy time a cancer Vodafone Music Awards omkoje award or wa akoye ntokwa na asefo na apart from saa time Shatta Wale kura shada enko gina stage nkoje award bi a ye yida nti we ndi onim so memra UK nti mo na mo UK na mo organize show no ese mutima other I cancer musicians so freely say omso mo yobi hwe ye upcoming artists bebre o ho a omo na nkasa no enyo beto no Shatta Wale eto nyom enuru ho nti ese mutimi ma omom ba ho ni nyina hwe Shatta Wale nkuanti we bede no obi nwene sa award na Shatta Wale adwempan ka so wato atua ka no wato ampa adene nipa na to ye ka so na Shatta Wale enkrama Shatta Wale nkwasiafo no a omugugu no omunsu enyansa no a omo de molefo ye kan no mate praga hururu no mate praga hururu omdo jimi na da bia na ye de SM fan for da bio ye kan yasasem kira omuntie Shatta Wale award na toy ne ensem fata obrasheriff ya Ghana de smile Ghana tey for yamson fa dwempan ne aka enkrata mukinkon aka fufuken aka be ma yamfa na yiranim enye fom aka mutua na omotie Mr No Pressure with my chair pressure be de be fa na san frame Mr International Man ye kasa kire wi asena bi muso kasa ede ekire e omonamfo abusua ye nyina dinmika akohwe ekwan a eno Shatta Wale ebe pie mu e wo UK Awards 99 de ase so ate ase ekwan Shatta Wale fa so be pie mu no e show e ma wanga so ate ase nti we nyese bi adwempan ne ebo ne tirim e de aka asem
hwɛ no anya Shatta Wale nkwa na be pie mu ɛwɔ ho artist bebree de ebe pie mu ye de ɛwɔ ho no but wo hwɛ kwan a Shatta Wale nkwa de omo treat no sonko omo Shatta Wale hunu sɛ ase one day wo ye Shatta Wale no mo maka na de ye treat omo saa no eno time di kan ba bon to be ka kyerɛ mo sɛ Shatta Wale na angasa no ɔno no ɔpɛ saa award we say mu no akogu no fie nta ye ade wo di kan tuatua ho kagu odeda so ate ase ɛna omo na angasa omo organize ye na angasa no Shatta fans for omo ti o organizers ni nyina no Shatta Wale omo no Shatta Wale nyina ye de o deal me kan ko bi da kyerɛ mo organizers nyina no Shatta Wale o deal nta ɛyɛ ade a Shatta Wale ne etua omo kra ka dada Shatta Wale emo musika kra dada nta ɛyɛ ade omo ye edada Shatta Wale ase because Shatta Wale awo so age Shatta Wale ensan fatawo no kra de ba akopɛ saa award we Shatta Wale je nyina no ɛsɛ ka Shatta Wale award pa ɛsɛ fata na ɛsɛ de ma no ɛyɛ kan sɛ Dead Career Award unsa me kra mesre Dead Career Award na ɛsɛ ka de ma Shatta Wale na ka Shatta Wale akwakotena ase no one hand over eda ma young artist no mo ba no because Shatta Wale reggae dancehall artist awokoji yi ensan fatawo enwon bai na boy arekoje saa e kan say award no na e kan say most popular song of the year no e de hia on God ya born last year ya watching street into saa on God we na Shatta Wale e de be kuru saa award makwa 5 we so clear e de kire mo adebu wa Ghana for mo mense kire ne kan okore ne fanto because pesami kumnya no e ya ados e music industry nim obi orum na tim so odi kan ontimi nkonanim Shatta Wale no village champion hwe ba bia Shatta Wale ne performance okọ perform se Bra Sharif enya ekogina sa stage na ka stage ne betutu se Bra Sharif no gina sa stage so ka stage ne betutu ka bonsa ahomeka be ba ho ankasa all the way a omusi eye entwe guru se kura be perform kama so guru enya award bia o guru enya award bia because ono angasa tenase no se on shada fa anwum bia ye de ahiti bia mai because obo onwum ono angasa no on track na ye de ache ntisa the old songs na no be do beba abe perform the same applies to Shatta Wale ntesi desa Shatta Wale nkwana mkukuru award so nyina de ma Shatta Wale se Shatta Wale anto award na omra bonten no meka mo bia ntse AdwenepaHene se Asɛm oka no obo me prove no wrong no kra na meka kyerɛ mo no because o hwɛ the way organizers now omo nyina na Shatta Wale one adentra mo organize show na show na mo organize no Shatta Wale enko ba mutimi ma manfo frefra kente entoma akese ekohia Shatta Wale ewo airport na omo maka ne de ma we ka mo saa artist na ka na do mo nya nipa artist na ka mo mfiri Ghana ne bai adentra mo tuti Shatta Wale different adena me ba ma meka se guru abeto award anamba ma meka se PSS abeto award adeta meka se Shatta Wale from day one Shatta Wale elandi o UK because me AdwenepaHene na meka Shatta Wale entimi ntukwan me na meka Shatta Wale entimi nya de entukwan Shatta Wale nim say wo ye we da break record dia Shatta Wale abrofro mu nyimi yo meka asem da kyerɛw akwasi broni nyimi o ya ade akwasi broni ebeja ahwew heja for real when ka manko heja for real the can back the following year heja for real the second time was ambai ne na gra ye campo no say na kwakotena America honom no Shatta Wale boys na ngasa na omo organize show na ngasa dodo na eye wangasa wo na afofo omo nim say ye fa Shatta Wale mra say de be ya next time bia na ye de artist bia e ba ono no say bia wo ye fraud na so ye krompo na wonye de wonsuru but akosi broni e be show first one am o jimi ho na akọ adana Shatta Wale bai wan kwa abontan kwa ye shoppings anko true ska angugu abonten na Shatta Wale ye campo no edne share dem kopem se saa time no enwa eduru yansa na Shatta Wale esiaba Shatta Wale angasa no ogina stage ne mu a ofiri soro eba fo mu nyana Shatta Wale wane agu no ho na Shatta ane agu no ho poto because osoro ehu ewo Shatta Wale o se nti me perform wi a mekọ Ghana ana menko me perform wi a mekọ ana menko Shatta Wale be gina stage so angasa no na ehu akwadare Shatta Wale hwe de wia Shatta Wale ese ko see flexible anko free soro ho ba na team say yes nka soro kwa no ko start eye dede nso Shatta free soro ho e ba ni nyina no na Shatta Wale wajere e kan say dade nim ten because dade no afa no mo de padlock bi ayeyire Shatta Wale belt mu ne nioma a chese Shatta Wale kra be lande form na ngasa no ogina wo che yie pa was poor because o ma anye organizers na antima organize show no ama Shatta Wale what I say the so organize show no ma Shatta Wale no tema Shatta Wale lande form na esenka otimi say
omo buy we pa na ka Shatta Wale si from kama but ade we Shatta Wale gina mbai ti Shatta Wale uko gina mdika kwa ya rehearsals ansa ena enra no be gina mdi PA ana nti next time no mo organize show no UK on esa mutime tena ase because enten bia no mo ye show bia no a na at the end no mama manfo ebe cancel bia de eda fam ho e ba no sa no next time bi no artist bi e tell Black Sherif say one way Black say no we invite na ka so mla wo because say sa award am no ma Shatta Wale ni nyina no why pa no ne compete ye why na Shatta Wale ene ne compete e wo award na Shatta Wale eje ni nyina no obia compete o what wo am say mo angasa na award no munim de mu disca ye nti no an say obia obeye na dwo say bi semba be award na no wa sheda pe artist bi say we the jack bra na be sponsor say that be a sponsor ye betimi ayede etimi de award na kukura de ama because award Shatta Wale wato because I want to ankasa 5 award we say nyina enfata no because dead career award and enfata Shatta Wale and that's a beef award and enfata Shatta Wale and that's a stubborn academy award and enfata Shatta Wale but sa award no Shatta Wale nyina ensenye de enfata no timi adwempan de baabi adokoda no na me de ato pepepe me di kan be kan e na happen so ntabusua nyoma sabio ewo mu nyina be san da abrem Shatta Wale ekwan be fa so be ko Ghana so be fa UK airport na akọ se wo mfa ho na akọ no ni nyina na adwempan ne Edbebrem BeckyTv Edbebrem investigation ekoso ho ano den medubesia so ate ase oba so ano no share video no eda ma yesa pepe and subscribe to our YouTube channel BeckyTv ho Adwenpan TV so yede e ho no TikTok ba bia ya jewa yede afa Shatta Wale mesre wo free track no so afi road no so afi so ko na young artist no mumpeja omo no momra na award da bia no peso kutu eska ekoto no enye ensem fata so be yesa ade no twa so ai na award we di kan bia ne nyina no afin mo say na to pa Shatta Wale Shatta movement o career no award they said ma a dead career award peace out odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi na send there e kwa ba tu na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register this send ska kofi ayente na hwe now who come want to chase extra man mesra me can for tap send amount so you use iPhone and also over time no app store no download the Google phone so Android phone so no Google Play no download the Google phone so mesra and I will send this so mesra o first transaction be no we so we hear promo code no so Adwenpan Adwenpan e the good yes ntimpacho uboguma wo Europe kwa da obenya 5 euros free before the some party for some can tap send amount wo America so ne Canada dia mama $10 to miss now man ha oba ho for say enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa abonte dem ma download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa abonte bi me hu say me kwa abonte mama na ade a am de krompo ni say first one no su credit card nko a ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem de atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia mama mesra me ka fama on say wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem to mesra promo code bogum na ho hia me Adwenpan I na 5 euros free and no more Canada so in US so benya $10 oh say your day me ade for the uni say me na tap here kama tap send abusia rate mo hene auntie si na from you hello auntie si mo we POP no any TV unit no na few painting no so any company near kama Anaspo Enterprise na who pictures was na mama okay mama hwe wow I didn't ever say akwa me fi look kama Anaspo Enterprise wait a minute ko di 1000 sister na minister there ne da na wo si na say Anaspo Enterprise anu ko ni POP ni few painting ni bibia de ma no anti sinya me hira we de o ma Anaspo Enterprise wa ye me fie ne kama pa me ko me sister o bra what drew hanom okay enche obedru ha wo o ma wie POP no o ma send you pictures me de ye ntam na fa pictures ni be na me dem talk up them sa aye fe wo mesro fa brem ye ntam a tumri ka why na me dem e twa me gina ha e twa why
sister. Yeah, me come to POP ne wa he. Ah, sister, so to. Me say me pon cop. Anasbo Enterprise, sister. Me so POP ne pa de. Sister, ti wo the POP no hwe na e twagu. POP ni. En no ma yen sa. TV set no so. TV set no so. Na kitchen no so. Kitchen no so. Na ye. Sister. No ma ye fie wonum bibia. Anasbo Enterprise. Usi fie na person me POP ma wa. Anasbo Enterprise we yo POP ama. Omo san eye TV unit e ka ho. Omo san to fie house nyina. Anasbo be san your kitchen ama. Anasbo asan I do windows asan hye wo dan nim nyina. Glass na window no komo ya sister. What to type a open. Normal estimate na. Omo mo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne good screen so e twagu no. Omo number ne gu so e twagu nti mesra Anasbo Enterprise. Obechira omo say AdwenepaheneTv na say BeckyTv. POPs di omo ye POPs working con. POP working con na ni ade de wom. Anasbo Enterprise o charge wi a ono an kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Omo sanu afo na go PO. Ami hwe ni POPs we. Na sister mesra wo dan na wusi no. Mesro nye mistake fa come Anasbo Enterprise. Baby be show mo. Baby be fa show mo sana ko da. Kitchen, TV set, bibia. Wow, POPs, large system ni bibia. O me san atofo ka bibia ma. Na Windows be efe. Sister Anasbo Enterprise there, mesro. Omo ye King Kong. Dream ka na me ba be ka kire no. Mesro ma me nya nam de be. Na ye na ko from the wo fa edima review. AdwenepaheneTv BeckyTv. Benya discount kama. Oh, Anasbo Enterprise. Omo ye King Kong. Sister na ko be me say. Bra ka me ba wo. Asema ato me. Me say ma busuafo afre me enyo ya ka kire me say. Me dan na me boss 1 month ago no. Enyunugu. Awuda na wusi ne Ghana no. Me say enyunu. And I say one for company papa. Company be na ko for sister. Ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka. Omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana. Sister e ban down so border number 1. And omo sign e border so 30 years warranty. 30 years. Now we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass aboss ama wo. Enati omo be border anu so a omo free estimate. Free estimate. And omo dan so omo boss e ma wo say kimu a omo yusu nade. Sister, and almost say Sunia, and we are almost send a drum and say pick up, and pro, and can come for Roma and pro. No, what I brought you, and I walk off a carpenter, and you say, and quite check about Dasso. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, Mr. Who drew a class a pet, who caught a can of Pocrasse, Amamole, Canada Johnson, a crapocracy, Amamole, Canada Johnson, who drew our super Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, or Matuka, a free estimated amount. Obi atiabu richly. And na kofa carpenter ne o search sister mesra me kan for the amount until we den ha nkora e wo so aboka enya hwe but Destiny e be je nkwa Destiny e be ma bibia to kwa wo se o pese o buje estimator o ho beto ntedi ne AdwenepaheneTv na se BeckyTv o bo se di we kire mo sister o meto mo ase ahwe kama na obi a o tiabu richly aboka asi dan and I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more than so. Sister, may come for the amount. Yes. Omo number and a good screen so. Omo email address on a good screen so a cheguno. So at us omo board down so I'm 30 years warranty. 30 years be 30 years be wo. Now wait until how much sister. Mr. On board down so my own a chekula. One to fire more than Krompo na oda obeda. And omo down so boss wa and so try and tata. On board down so dabi omo down so omo be show abrochire Destiny na tidin omo be show abrochire to omo down so wo dem ayefo enya tata to makanfo da ma nti we dem srew obetumi no ankasa akonete straight abusuafo bi anim 419 bi anim sa pepe nti mekanfo ayede edama to we pa de for omo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no nti sister abusua Destiny Roofing Sheet and Trusses omo ba magana fo Adwempahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom